Bos muda si Raja Sawer akan apa itu? Salira donongan jagaan hati Hebat, hebat, hebat. manis imut Manis ya. awe pagbangun kairupina koko ya kenal awe jagaan hati aduh saka lamin salian aku saka kasep tapi aduh saka Au, au. Ciao. saka saka anjing saka awe nabi Aku sayang ada mana di mana Al-Quran ayo terang jaga kuna metapa matiap mayun kuna metapa sarang salira jona saka anjing ya tak gerakan di kaki pun abu. manis imut Ayo nenek awal. bapak kacen kairupin koko yang tenang nengetin sama ayu Awas besok. saka nangis salira koko saka kasete tapi aduh saka Nuhun bos muda saka harus saka dibayar. Dan kita ngomong teh ayu orang saka ibu kacang tapi kacang mana di mana luar besar PSP putra sinar rapamuka ayah lembur antum koyo terang kabumian nakasaka nu gaduh saka beradama beranada di Majalaya seperti kakuman seperti kakuman rombongan
dan gembira dan kebahagiaan rombongan abdi jalannya tentu hanya cepat Hebat, hebat, hebat. Nuhun kakak. Sahabat, sahabat. petik kadang anu moy Papa koponan Datu Papa koponan Ngadep, ngadep, ngadep lu. Neng rumah, Tapi siapa dia yang kena apa lu? Koponan Tak ulang-ulang Tapi dia kadang-kadang Neng kita ngomong Nuhun harus dioyak dulu. Berkah selalu, berkah selalu. Harus di Teh Ayu, apa Ayu bola. Neng kita ngomong. Nuhun harus dioyak dulu. Kita ngomong kembali dia.